प्रेसमेट होनायनि उद्देश्यआ बेनो गिबियावनो आङो डिबि निउस बिथांमोननिसिम आं गोजोननाय जासिबाय। दा प्रेसमेट होनायनि मेन उद्देश्यआ बेनो जे जाहा जोंनि 9 नं बनरगाव समस्तिनि बिपिएफ दोलोनि मानगोनां जुबिराज बसुमतारी सारखौ दिनै जोंनि रायजो राजा बनरगाव समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बिथांमोना दिनै देरहाहोनो हाबाय। बिनि थाखायनो आङो जोबोद आं बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिहरबाय। दा दिनै आं नैबे खोथाखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंनि दलनिफ्राय जे जाहा सासे इसरी पाउडेल होननाय सासे जाहा आं आफादगिरि हिसाबै बेखौनो बुंनो नागिरदों जे बिथाङा लेङाइ आफादगिरिमोन। दा बिथाङा जे सेप्तेम्बर 20 थारिखआव बिथाङा मा साननानै मा गावनि गोसोआव मा साननानै बिथाङा जे जोंनि बिपिएफ दलनि एगेन्स्टआव जे खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। जे बेनो जाहैबाय जे बिथाङा सुदां बिथांनि न'सिम थांनानै बिथाङा 20 थारिख मोनायाव बिथाङा माखासे जे बिजेपिनि खामानि मावनायनि थाखाय बिथाङा दिनै सुदां बिथांनिफ्राय फैसा लायदों। दा बे फैसा लायनायखौ बिथाङा रानदों राना जों मोनथिया, बेसेबां मोनबोदों मोनबोआ जों मोनथिया। बेनि थाखायनो जों बिथांखौ दिनै जे बिथाङा बेबादि जोंनि बिपिएफ दोलोनि 9 नं बनरगाव बिपिएफ दोलोनि एगेन्स्टआव खामानि मावनायनि दारै जों बिथांखौ दिनै जे जोङो जे माने एक्सपेल खालामनाय जाहैबाय जोंनि एगेन्स्टआव खामानि मावनो थाखाय। नाथायबा बिथाङा बिनि आगोल 8 थारिख अक्ट'बराव जे बिथाङा रिजिगनेसन होखाबायमोन। रिजिगनेसन होआब्लाबो जों बिथांखौ जोङो एक्सपेल खालामखासिगौमोन। दा माखासे जे माबाखौ जे बिथांनि जे ग्राउन्ड रिपर्टखौ थांदों थाङाखै जों बेखौ ग्राउन्ड रिपर्ट लानानै जोङो दाख्लै थांनानै जे बिथांखौ स्पस्ट' मोनबाय जे बिथाङा माने बिजेपि दोलोआव थांमारबाय। बियो एखेबारे रोखा जाबाय। बेनि थाखायनो जों दिनै बिथांखौ जोंनि 9 नं बनरगाव ब्लक बिपिएफनिफ्राय जों बिनि भाइस प्रेसिडेन्ट जे बिबानखौ जोङो एक्सपेल खालामनाय जाहैबाय। प्रथमते आपनालोকক धन्यवाद जनाइছোঁ और आमार 9 नं बनरगाव समष्टिर राइजक प्रथमते धन्यवाद दिছোঁ जे आमार बिपिएफ दलर माननीय प्रार्थी जुबिराज बसुमतारी सारक MCLA बनाइছে। लगते आमार बिटिसि बाखिर जिता MCLA डांगरियाসকলক अभिनंदन जनाइছোঁ। आमार मुरब्बी बिपिएफ दलर मुरब्बी तथा बिटिसिर चिफ माननीय हाग्रामा महिलारी सारको अशेष धन्यवाद जनाइছোঁ। तो आमार आजिर प्रेस मिट दियार कारणটো एटाई जे आमार जुआ 22 तारिखत जेटु निर्वाचन हो गल সেই निर्वाचनत आमार एजन भाइस प्रेसिडेन्ट बनरगाव ब्लकत इसरी पाउडेल तेखेते 20 तारिखলৈকে आमार लगते आसिल। 20 तारिख रातिर পৰা तेखेते आमार दल बिरोधी काम करिছে। तारमाने आमार बिपिएफ दलक बाद दी तेखेते बिजेपि दलर लगत যোগদান কৰি বিপিএফ দলক ভোট দিব লাগে বুলি 20 আৰু 21 তাৰিখ তেখেতে আলাপ আলোচনা কৰি আমাৰ বিপিএফ দলৰ সুদাং ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি টকা পইচা আনি পেলাই তেখেতে আমাৰ ঝাৰবাৰী প্ৰাইমাৰীত মানুহবিলাকক বিজেপি দলক ভোট দিবলৈ তেখেতে কাম কৰিছে। সেইকাৰণে তেখেতক আমি গম পাইছিলোঁ আগতে, কিন্তু আমি যোৱা কেইদিনত তেখেতৰ কাৰ্যকলাপটো আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ, চোৱা চিতা কৰিলোঁ, আলাপ আলোচনা কৰিলোঁ। তেখেতে সঁচা, তেখেতে 20 তাৰিখ ৰাতি সুদাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ হৈ পেলাই তেখেতৰ পৰা 66 জন মানুহৰ লিষ্ট দি পেলাই বিপিএফ দলৰ তেখেতে টকা পইচা আনিছে। আনি পেলাই ৰাইজক দিছে নিদিছে আমি নাজানো, কিন্তু বিজেপি দলত ভোট দিবলৈ তেখেতে কাম কৰিছে। এইটো কাৰণে আমি বনগাঁও ব্লকৰ পৰা তেখেতক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল তেখেতে, এই পদটোৰ পৰা তেখেতক অব্যাহতি দিছোঁ আমি। তেখেতক আমি আৰু এই দলৰ বিৰোধী কাম কৰাৰ কাৰণে তেখেতক আমি এক্সপেল কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে যোৱা 8 অক্টোবৰত নিজে ৰেজিগনেশ্যন দিছে, মানে নিজে ৰিজাইন দিছে। তেখেতে নিজে গম পাইছে যে বিপিএফ দলৰ মানুহখিনিয়ে চব জানিছে তেখেতে দল বিৰোধী কাম কৰিছে, সেইকাৰণে তেখেতে ৰিজাইন দিছে। আজি আমি আমাৰ ব্লকত আলোচনা কৰি আমি তেখেতৰ ৰেজিগনেশ্যনটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ
বনগাঁও ব্লকৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্বৰ পৰা তেখেতক মুক্ত কৰিছোঁ আমি BPF দলৰ পৰা বনগাঁও ব্লকৰ পৰা তেখেতক মুক্ত কৰি দিছোঁ তেখেতৰ জীৱনত তেখেতে ক'ত থাকিব কি কৰিব তেখেতৰ কথা তেখেতৰ বাকী জীৱনটো যাতে সুকলমে পাৰ হয় তেখেতৰ উন্নতি হওক আমি কামনা কৰিছোঁ কিন্তু আমি আমাৰ দায়িত্বৰ পৰা বনগাঁও ব্লকৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্টৰ দায়িত্বৰ পৰা তেখেতক মুক্ত কৰি দিছোঁ ধন্যবাদ